سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما پاراگراف 11 را می‌آموزیم که این باب به درجه نشان دهنده‌اش ردسنلی و خاصیت‌های آن بخشیده می‌شود. درس موضوع امروزی ما باشد و درس 28 راست می‌آید که تعریف درجه نشان دهنده‌اش کسری است. بیایید از مفهوم‌های اساسی و فرمول اساسی شروع نماییم. تعریف: اگر عدد a مثبت و m تقسیم n عدد کسری باشد که در اینجا m عدد بوتون n عدد ناتورالی می باشد، آنگاه a نشان دهنده‌اش m تقسیم n برابر می شود به ریشه درجه n نوم از a نشان دهنده‌اش m که این فرمول اساسی به حساب می رود. گفتن ممکن است که ifade در چپ بوده به ifade در راست نشان داده شده هر دو آنها برابر می شوند. اگر m تقسیم n عدد مثبت کسری، m عدد بوتون، n عدد ناتورالی باشد، آنگاه 0 نشان دهنده‌اش m تقسیم m برابری صفر است. این گفته ها را همراه شما در مثال های زیرین دیده می‌بریم. مثال یکم: در شرط مثال یکم چنین آمده است: درجه نشان دهنده‌اش کسری را به نمود ریشه ها نویسید. مثال یکم: 8 درجه‌اش 1 تقسیم 3، 3 نشان دهنده‌اش 1 تقسیم 2، 5 نشان دهنده‌اش مینوس 3 تقسیم 4، 0 از 2 نشان دهنده‌اش 0 از 5، 7 نشان دهنده‌اش مینوس 0 از 125. طلب کرده می شود که هر یکی این ifade ها را به نمود ریشه درجه n تبدیل دهیم. خاطررسان میکنیم که فرمول اساسی موضوع امروزی ما چنین است: اگر a نشان دهنده‌اش m تقسیم n داده شده باشد، پس این قیمت ifade با سه ریشه ifade کرده می شود که آن به نمود a نشان دهنده‌اش m و درجه ریشه باشد به درجه n برابر است. موافق این تئورم یا اینکه موافق این فرمول همین مثال هایی که در بالا نشان داده شده است چنین تبدیل میدیم. پس 8 درجه‌اش یا نشان دهنده‌اش 1 تقسیم 3 را به نمود ریشه درجه n چنین می‌نویسیم: ریشه درجه کوب یا اینکه 3 از عدد 8. 3 درجه‌اش 1 تقسیم 2 باشد، ریشه درجه دوم یا اینکه ریشه کوادراتی از عدد 3 حاصل می شود. 5 نشان دهنده‌اش مینوس 3 تقسیم 4 باشد. از بس که نشان دهنده به عدد منفی برابر است، پس برای آنکه عدد مثبت باشد آن را 1 تقسیم 5 نشان دهنده‌اش 3 تقسیم 4 عوض میکنیم. پس قیمت آن چنین می شود: 1 تقسیم ریشه درجه 4 از 5 نشان دهنده‌اش 3 که به ما طلب کرده شده بود. اکنون عدد 0 از 2 نشان دهنده‌اش 0 از 5 را تبدیل میدیم. می نویسیم 0 از 2 نشان دهنده‌اش 0 از 5. 0 از 5 را به نمود کسری می نویسیم: 0 از 2 0 از 5 را با 1 تقسیم 2 عوض کرده ریشه کوادراتی از 0 از 2 را حاصل می نماییم. پس همین طور مثال آخران را که به نمود 7 نشان دهنده‌اش مینوس 0 از 125 برابر است می نویسیم: 7 در درجه مینوس 0 از 125 این برابر است به 7 مینوس 0 از 125 را به نمود کسر می نویسیم که این به 1 تقسیم 4 برابر است. پس موافق قاعده، موافق فرمول، ریشه درجه منفی را برای مثبت کناندن 1 را به همین عدد تقسیم کرده از درجه منفی آزاد می شویم. پس 1 تقسیم ریشه درجه 4 از عدد 7 حاصل شد که این نتیجه مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می بریم. در شرط مثال دوم چی آمده است؟ ریشه کوادراتی اریتمتیکی را به نمود درجه نشان دهنده‌اش کسری نویسید. و در مثال دوم دو مثال دیگر آورده شده است. مثال A طلب کرده می شود که ریشه درجه دوم یا ریشه کوادراتی اریتمتیکی از عدد 1 از 3 به نمود ریشه درجه کسری نوشته شود. پس 1 از 3 را می نویسیم و در قوس درجه را می نویسیم که در اینجا ریشه کوادراتی جای دارد، پس با 1 تقسیم 2 در نشان دهنده عوض کرده می شود. در مثال B باشد ریشه درجه دوم از 7 در درجه مینوس 1 برابر است به 7
нишондиҳандаш минус 1 тақсими 2 ҳосил мешавад ки ин мисоли дуюм ба ҳисоб меравад. Мисоли сеюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли сеюм талаб карда мешавад ки қимати ифодаҳои зерин ҳисоб карда шавад. Дар ин ҷо н нишондиҳандааш 2.1 тақсими 2, 4 нишондиҳандааш минус 1 тақсими 2 ва 0 аз 1008 дар нишондиҳандаи минус 1.1 тақсими 3 бояд ҳисоб карда шавад. Мувофиқи теорема ё формулае ки дар аввали дарс гуфта гузаштем истифода карда онҳоро ҳисоб мекунем. Мо метавонем ин қиматҳоро бо воситаи решаи дараҷаи n нею бо воситаи дараҷа соддакунӣ онҳоро ҳисоб кунем. Бигзор нӯро 3 нишондиҳандаш 2 навишта мумкин бошад. Пас адади 2.1 тақсими 2ро ба намуди 5 тақсими 2 менависем ва дар натиҷа ҳангоми дараҷаҳоро зарб намудан ҳосил мекунем. 3 нишондиҳандаш 2 зарби 5 тақсими 2. Дар ин ҷо 2 бо 2 ихтисор мешавад ва 3 нишондиҳандаш 5 ҳосил мешавад ки қимати адади он ба адади 243 баробар аст. Хонандагони азиз, инчунин мо метавонистем адади 9ро дар нишондиҳандаи 5 тақсими 2 ба намуди решаи n табдил дода баъд онро ҳисоб кунем. Лекин тарзе ки ба шумо гуфта гузаштем хеле тарзи қулай мебошад. 4 нишондиҳандаш минус 1 тақсими 2 бошад ба намуди зерин навишта мумкин аст. 1 тақсими 4 дар дараҷаи 1 тақсими 2 ё ки 1 тақсими 4 нишондиҳандаш 1 тақсими 2 бо решаи квадратӣ иваз карда шуда 1 тақсими 2ро медиҳад. Адади 0 аз 8 бошад ба намуди 0 аз 2 дар дараҷаи 3 навишта мумкин аст. Минус 1.1 тақсими 3 ба намуди касри нодуруст ба 4 тақсими 3 табдил дода 3ро бо 3 ихтисор мекунем ва дар натиҷа адади 0 аз 2 дар дараҷаи минуси 4 ҳосил мешавад ки барои ҳисоб кардани қимати ин ифода 0 аз 2ро ба 1 тақсими 5 менависем ва нишондиҳандаш минуси 4 мешавад ё ин ки 1 тақсими 5ро ба 5 дараҷаш минуси 1 дар дараҷаи минуси 4 навишта ҳангоми минуси 1ро ба минуси 1 зарб кардан адади 4 ҳосил мешавад. 5ро ба дараҷаи 4 бардоштан адади 625 ҳосил карда мешавад ки ин қимати адади он ба ҳисоб меравад. Мисоли чорумро дида мебароем. Дар шарти мисоли чорум чунин омадааст: қимати ифодаро ёбед ва қимати ифода ба чунин намуд дода шудааст. 3.3 тақсими 8 дар дохили қавс ва дар дараҷаи 4 тақсими 3. Барои ҳисоб кардани қимати ифодаи зерин мо аз рӯи қоида бояд дар дохили қавс бударо чунин нависем: 8ро менависем, 8ро ба 3 зарб намоем 24 ба 3 ҷамъ кунем адади 27 ҳосил мешавад ки он ба 4 тақсими 3 баробар аст. Анакнун ҳар яки ифодаи дар болубдаро дар алоҳидагӣ менависем: 27 дар дараҷаи 4 тақсими 3 ва 8 дар дараҷаи 4 тақсими 3 ҳосил мешавад. ё ин ки решаи дараҷаи сеюм аз адади 27 дар дараҷаи 4 иваз мекунем ва решаи кубӣ аз 8 дар дараҷаи 4 иваз мекунем. Пас қимати адади он чунин ҳисоб карда мешавад: баробар решаи дараҷаи сеюм аз 3 дар дараҷаи 3 дар дараҷаи 4 тақсими решаи кубӣ бошад 2 дар дараҷаи 3 дар дараҷаи 4 иваз карда мешавад. Пас мо метавонем чунин табдилотро иҷро намоем: 3 нишондиҳандаш 4 дар дараҷаи 3 тақсими решаи дараҷаи сеюм аз 2 дараҷаи 4 дар дараҷаи 3 баробар. Анакун чӣ хеле ки маълум аст, мувофиқи қоидаи ё ин ки теоремаҳо 3 бо 3 ихтисор мешавад. 3 бо решаи кубӣ ихтисор шуда қимати 3 нишондиҳандаш 4 тақсими 2 нишондиҳандаш 4 боқӣ мемонад. Пас 3ро ба дараҷаи 4 бардорем 81 ҳосил мешавад. 2ро ба дараҷаи 4 бардорем адади 16 ҳосил мешавад. Ҳангоми 81ро ба 16 тақсим намудан 5 бутун ҳосил мешавад ки дар бақия 1 боқӣ мемонад ки ин натиҷаи мисоли чорум ба ҳисоб меравад. Дар мисоли панҷум чунин омадааст: графики функсияи зеринро созед ва ба мо чунин функсия дода шудааст: y баробари x нишондиҳандаш 1 тақсими 2
талаб карда мешавад ки графики ин функсия сохта шавад. Барои сохтани графики ин функсия мо бояд пеш аз ҳама таърифи решаи дараҷаи n ё ки таърифи дараҷаи нишондиҳандааш касрро истифода бурда баъд графики ин функсияро созем. y баробар x нишондиҳандааш 1 тақсими 2 баробар мешавад ба решаи дараҷаи дуюм аз адади x. қимати соҳаи муайяни ин функсияро ба инобат гирифта баъд графики ин функсияро месозем. Пас дар ин ҷо x бояд мутлақо адади мусбат бошад ки ин соҳаи муайяни функсия ба ҳисоб меравад. қимати ҷадвали вобастагии функсияро месозем ва чунин қиматро ҳосил мекунем. x y дар ин ҷо азбаски x мутлақо мусбат мебошад пас қимати 0 қимати 1ро медиҳем. Азбаски аз решаи квадрати аз 4 ҳосил мешавад 4ро низ додан мумкин аст. дилхо ададро ба ҷои x мондан мумкин аст. 0ро ба ҷои x мегузорем 0 ҳосил мекунем. 1ро мегузорем решаи квадрати аз 1 мешавад. 4ро мегузорем 2 ҳосил мешавад. Пас дар ҳамвории координатӣ графики функсияро тасвир мекунем ва графики функсия чунин намуд дорад. дар ин ҷо мутлақо қиматҳои y қиматҳои мусбатро ташкил медиҳад x қимати y. пас мо метавонем инчунин дар ин ҷо адади 9ро низ диҳем барои он ки графики функсия саҳеҳ мешавад. решаи квадрати аз 9 ба адади 3 баробар аст. пас ин ададҳоро дар ҳамворӣ нишон медиҳем. ҳангоми 0 будан 0 ҳангоми қимати x ба 1 баробар будан y 1 мешавад. ҳангоми x ба адади 4 баробар будан 2 3 4 қимати адади он ба адади 2 баробар мешавад ки 2 дар ин ҷо воқеъ аст. ҳангоми қимати x ба 9 баробар будан 5 6 7 8 9 қимати он ба адади 3 баробар мешавад ки дар ин ҷо тақрибан нуқта мегузорем. пас нуқтаҳоро пайваст карда графики функсияи y баробар решаи квадрати аз x-ро ҳосил кардем ки ба мо талаб карда шуда буд. y баробар решаи дараҷаи дуюм аз x ё худ x нишондиҳандааш 1 тақсими 2. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо супорида мешавад ки онҳоро бояд иҷро намуд. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. то дарси оянда муваффақ бошед.